مولانا مولانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا 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 يا مولانا 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 يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا Yogma sana bidilai sabojan nasi dro urung kenan tro teka gejat manyom ni bacan jongan pakriban hukum nazar di hamba gejat manyom ni bacan jongan pakriban hukum nazar di hamba Maulana Maulana ya Maulana 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 ya Maulana اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا Nibasi uro'an di ulumur sakit kan wayang karab binasa lun mita ubat rata cetukun lun pelika oi rata awliya Maulana Maulana ya Maulana 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 ya Maulana اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا Nibasi urorunut kendilon Allah Tuhan lun boleh anda menyae boleh bangati jantung lun peleka ingat ia boy Tuhan Maulana Maulana ya Maulana 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 ya Maulana اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا Dimana jawab oleh janjangan berjesusangan menjadi kata tak minta uring yang tersembahyang niba rumahnya dengan tak tegak Maulana Maulana ya Maulana 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 ya Maulana اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واغفرنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا
nan paling yang dan sembahyang gebu tamsilan lagi bui Tuhan Maulana Maulana ya Maulana 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 ya Maulana infir khatayana wanfa'na war'ana wazidna imana ya Maulana infir khatayana